mu bice bitandukanye bya Uganda polisi n'igisirikare bakajije umutekano ni nyuma y'amatora yabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Abatavuga rumwe na leta baravuga ko hari ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa bijyanye n'uburiganya mu matora, harimo gukoresha ingabo ku mbuga z'amatora, gutwara no guhonyora abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, gukumira imyigaragambyo. Hari kandi amakimbirane yaturutse ku kubuzwa kw'amakuru ko yasakara mu bindi bice. Bihagaze gute muri Uganda? Nibyo tugiye kureba, turebe ibiri kugenda bitangazwa. Ariko hagati aho inkuru iyoboye izindi nuko mu gihe habura amasaha make ngo komisiyo y'amatora muri Uganda itangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, imibare iri kugaragaza ko nta gindutse yakegukanwa na Yoweri Kaguta Museveni, kandi ku kinyuranyo kinini. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo abanya-Uganda bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko nshingamategeko. Kuva uwo munsi hahise hatangira gutangazwa ibyavuye mu matora bigaragaza ko Museveni yabonye abandi bakandida kuri ubu ari we ubayoboye. Kugeza ubu Museveni w'ishyaka National Resistance Movement NRM afite amajwi angana na 73.72%, agakurikirwa na Robert Chagulanyi w'ishyaka NUP afite ikigero kingana 22.6%. Ku mwanya wa gatatu hari Nathan Ndara Mafabi w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC n'amajwi 1.89%. Umwanya wa kane uriho Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko nyuma akaza gushwana na Museveni akinjira mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, afite amajwi angana na 0.53%. Abandi bakandida bane bose nabo nta numwe urabasha kugira ijwi rimwe kwijana. Amatora y'uyu mwaka yagombaga kwitabirwa n'abanya-Uganda barenga miliyoni 21, gusa imibare iragaragaza ko yitabiriwe ku kigero cya 43.9%, bivuze ko abatoye ari miliyoni 9,524,709. Muri abo bose Museveni akaba amaze gutorwa n'abarenga miliyoni 6, ni mu gihe Bobi we yatowe n'abarenga miliyoni 2. Mu gihe mu gihugu hose rero hashyizweho ibiro by'amatora byanganaga n'ibihumbi 50,739, ibimaze kubarura amajwi yabyo ni ku kigero cya 39.95%, bingana n'ibiro 30,118. Ushingiye kuri iyi mibare urabona ko Museveni ari uri bwegukana amatora y'umukuru w'igihugu, kandi ku kinyuranyo kinini ugereranyije n'amajwi yabonye muri 2021. Mu matora aheruka Museveni yatsinze ku majwi 58.38%. Robert Chagulanyi yegukana agira 35.08%. Kwiyongera kw'amajwi ya Museveni atsindiraho gushobora guterwa n'ibintu byinshi, birimo kwiyongera kw'abamutoye no gushyira ingamba zituma amajwi atibwa, cyane cyane nyuma yo gutora yavuze ko azatsindira ku majwi angana na 80%, kuko amatora aheruka abatavuga rumwe nawe bakoze uburiganya bakoresheje izindi mpapuro z'itora i Dubai, birangira abonye amajwi make. Ku rundi ruhande Robert Chagulanyi yatangiye guca amarenga ko ye ari buze kwanga ibyavuye mu matora, aho yavuze ko komisiyo y'amatora muri Uganda itizewe. Yagize ati mwirengagiza ibyavuye mu matora z'ibihimbano biri gutangazwa na byabakama, ntabwo yabasha gusobanurira umuntu aho amajwi ari kuva. Abaduhagarariye ahari bari kubarurirwa amajwi, inkomoko yayo uyu mukozi w'ubutegetsi buriho ntagire icyo avuga. Kuri ubu rero Bobi biravugwa ko yamaze gushimutwa na polisi n'igisirikare cya Uganda. Polisi n'igisirikare nabo bamaze kugira ibyo batangaza, reka turebe uko bihagaze. Kuwa gatanu Bobi yatangaje ko inzego z'umutekano zamushyize mu buroko mu rugo iwe, ibizwi nka house arrest. Nyuma yaho ishyaka rye ryanditse ku rubuga rwa X rivuga ko yafashwe
ku ngufu n'ingabo akajyanwa n'indege ya gisirikare y'akajugujugu. Ingabo za Uganda zahise zihakana ayo makuru. Umuvugizi w'ingabo Chris Magezi yabwiye ikinyamakuru AFP kuri uyu wa gatandatu ko ayo makuru atagira ishingiro kandi ari ibihimbano. Yongere ko agamije gushishikariza abayoboke ba Bobi Wine gukora imvururu n'ibikorwa by'urugomo. Raporo ya AFP iravuga ko mu gitondo cyo kuwa gatandatu itariki ya 17 hafi y'urugo rwa Bobi Wine hari hatuje, ariko kubera ihagarikwa ry'itumanaho byari bigoye kuvugana n'abagize ishyaka rye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bikanavugwa ko kuwa gatanu ishyaka rya Bobi Wine ryatangaje ko umukandida wayo ku mwanya wa perezida yakuwe mu bice yarasanzwe abamo. Bobi Wine uzwi nk'umuyobozi mukuru wa opposition muri Uganda yarahanganye na perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi mu matora yabaye ku itariki ya 15. Uvuye Kampala mu gitondo kwa gatandatu, umunyamakuru wa Al Jazeera Katernesio yavuze ko ihagarikwa rya murandasi ryatumye bigorana cyane kumenya aho Bobi Wine aherereye. Yagize ati umuyobozi umwe mu ishyaka National Unity Platform yabashije kuvugana na Al Jazeera, yemeza gusa ko abagabo bambaye nk'abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano basimbutse uruzitiro rw'urugo rwa Bobi Wine, ariko ntiyashoboye kwemeza niba Bobi Wine yarari mu rugo cyangwa se niba yajyanwe. Katernesho yongeyeho ko Al Jazeera itabashije kuvugana n'ingabo za Uganda cyangwa se polisi bemeze ibyabaye. Nyuma y'amatora yabaye kuwa kane, Bobi Wine yari yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko kwiba amajwi ku rwego rwo hejuru biri kugenda bigaragara. Ni mugero andi makuru n'ubundi amaze gutangazwa, polisi ya Uganda imaze guhakana ibiri kuvugwa n'ishyaka rya opposition rivuga ko Bobi Wine umukandida mukuru w'ishyaka rirwanya ubutegetsi yashimuswe mu ijoro ryo kuwa gatanu ajyanwa ahantu hatazwi. Ni mu gihe igikorwa cyo kubara amajwi gikomeje mu gihugu kandi internet ikaba yahagaritswe. Ishyaka rya Bobi Wine National Unity Platform ryatangaje ko kajugujugu yamanutse mu rugo rwe ruherereye i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, maze abasirikare n'abapolisi bamujyana ku ngufu. Mu itangazo rya mbere, umuhungu we Salmon Kampala yari yavuze ko se na nyina bose bashimuswe, ariko nyuma aza gutangaza ko se yashoboye gutoroka mu gihe nyina we yari afungiye mu rugo. Ibintu byateye urujijo ku bantu ndetse no kumenya aho Bobi Wine aherereye. Ibarura ry'ibanze rero rikaba riri kugaragaza ko kuri ubu Bobi Wine aza ku mwanya wa kabiri. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuwa gatandatu mu gitondo, umuvugizi wa polisi ya Uganda Kituma Lusoke yavuze ko Bobi Wine akiri mu rugo rw'i Kampala, kandi ko amakuru avuga ko yashimuswe ari ibihuha bidafite ishingiro biri gukwirakwizwa n'abagize umuryango we. Yasobanuye ko Bobi Wine atemerewe kugenda uko ashatse kubera ko aho atuye hafatwa nk'ahantu hihariye ku mutekano w'igihugu. Yagize ati twashyizeho igenzura ku bice bifatwa nk'ibifite umutekano wihariye, ntizishobora kwemerera abantu gukoresha aho hantu mu kwishora mu myigaragambyo ishobora guteza akavuyo. Kuwa gatanu, Bobi Wine yari yabwiye abakunzi be ibijyanye no kwirengagiza ibyavuye mu matora. Ibiro bikaba byaratumye atangira kugenda akurikiranwa mu buryo bwihariye kandi budasanzwe. Ni mu gihe kandi andi makuru yo avuga ko ibintu bimeze muri ubu buryo. Ken Rugaba muhoza binyujije ku rubuga rwa X yavuze ko aho kugira ngo yitaba abadepite bamuhamagaje ahubwo azabata muri yombi. Ati sinzigera ngaragara imbere y'ibicucu byo mu nteko nshingamategeko, ahubwo byose nzabita muri yombi. Uyu mujenali usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni mu ruhererekane rw'ubundi butumwa yavuze ko nyuma yo guta muri yombi ibicucu byo mu nteko nshingamategeko azabatumira bakaganira. Ati nihagira n'umwe ukorora nabi nzahita muta muri yombi. Muhozi yanyunzemo ko ahubwo hakenewe miliyari 1,000 z'amashiringi ya Uganda agenewe UPDF. Anashimangira ko buri wese mu bagize inteko nshingamategeko agomba kumushyigikira akayahabwa. Mu gitondo cyo kuwa gatanu, General Muhozi yateguje ko azamanika Colonel Kiza Besigye nk'uko twabibabwiye. Ibyatunguye abatari bake ndetse bamwe bagaragaza ko ibi ari gutangaza bitazigera byoroha nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Kugeza ubu rero mu jyane makuru akomeye akomeje kugenza garuko kana navugwa, Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari imbere mu majwi yibanze y'itora rya perezida ryabaye kuwa kane nk'uko byatangajwe na komisiyo y'amatora.
imibare yatangajwe mu gitondo cyo kuwa gatanu yagaragazaga ko Museveni ari imbere ku majwi 76 hashingiwe ku zavuye mu biro by'amatora bimaze rero kuba byagaragara. Aba akurikirwa rero na Bobi Wine nawe ubwo rero yabazwaga igihe cy'itangazwa ry'ibyavuye mu matora. Ukuriye komisiyo y'amatora Simeon Bakamana yagize ati dukomeje gutangaza ibyavuye mu matora uburuko bimenyekanye kugira ngo abaturage ba Uganda bamenye amakuru. Bobi Wine w'imyaka 43 y'amavuko wamenyekanye cyane mu muziki nyuma akaba umunyapolitike yavuze ko habaye uburiganya bukabije mu matora bwakozwe mu gihe internet yakurwagaho muri ibi bihe nta bimenyetso bifatika yatanze kandi inzego z'ubuyobozi ntacyo zigeze zibitangaza. Mu ijoro ryo kwa kane ishyaka rya Bobi Wine National Unity Platform ryavuze ko igisirikare na polisi byazengurutse urugo rwe mu murwa mukuru Kampala. Bavuga ko we n'umugore we bashyizwe mu kato mu rugo rwabo. Iryo shyaka ryanditse kuri X rivuga ko inzego z'umutekano zinjiye imbere mu rugo rwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko zatangiye kwashyira amahema. Inzego z'ubuyobozi ntizigeze zigira icyo zibitangazaho. Nyuma y'amatora yo muri 2021 aho Bobi Wine yabonye amajwi angana na 35% nabwo yafungiwe iminsi myinshi mu rugo rwe acunzwe n'inzego z'umutekano. Mu matora yo kuwa kane mu biro byinshi by'amatora hirya no hino gutora byaratinze kugera ku masaha 4 bitewe nuko udusanduku twitora twatinze kuhagera ndetse n'imashini zikoreshwa mu kugenzura umwirondoro w'abatora ntizabonekaga ndetse ntizanakoraga neza. Bamwe bahuje ibibazo n'ihagarikwa rya internet mu gihugu. Nubwo hari abandi bakandida batandatu aya matora afatwa nkahanganishije Museveni na Bobi Wine. Gusa abasesenguzi bavuga ko bitewe nuko Museveni w'imyaka 81 yatsinze amatora 6 yabanje bishoboka cyane ko azongera gutorerwa gukomeza gutegeka. Bobi Wine uvuga ko ahagarariye urubyiruko mu gihugu aho hejuru 65 z'abaturage bafite imyaka munsi ya 30 yasezeranyije kurwanya ruswa no gukora impinduka zikomeye, mu gihe Museveni wavuga ko ari we wenyine ushobora kurinda ituze n'iterambere ry'igihugu. Igihe cyo kwiyamamaza cyaranzwe no guhungabanya kw'ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho inzego za leta inzego z'umutekano zishinjwa gukubita no gufunga abashyigikiye Bobi Wine. Umuvugizi wa polisi Kamitu Rusoke yahakanye ibyo birego, ashinja abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuba barateje imvururu. Kuwa kabiri internet yarahagaritswe. Komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda ivuga ko bizakozwe mu rwego rwo gukumira amakuru y'ibinyoma, uburiganya no gushishikariza ibikorwa by'urugomo. Igikorwa cyamaganywe n'ishami rya NON rishinzwe uburenganzira bwa muntu riri byita ko giteye impungenge cyane. Bobi Wine amazina y'inyakuri ni Robert Chaguranyi yarasanzwe yasabye abamushyigikiye kwigaragambya mu gihe ibyaba byavuye mu matora kuwa kane byagaragara ko birimo uburiganya. Gusa kugeza mu gitondo cyo kuwa gatanu nta myigaragambyo yari iragaragara. Nkuko rero bigaragara intsinzi ya Museveni zatuma arenza imyaka 40 ku butegetsi. Bivugwa ko ashobora kuba ashaka ku mwana we General Keno Rugaba Muhuza usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo yazamusimbura nubwo yabyamaganiye kure. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bitangazwa kuri uyu wa gatandatu saa 11 z'umugoroba ku isaha y'Ikampala nk'uko komisiyo y'amatora yabivuze mbere. Ariko bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa biragaragaza ko hashobora kuza kuba havuka ikibazo gikomeye. Igitangaje kandi gikomeje gutungura abatari bake nuko Museveni yigeze kunenga abaperezida ba Afrika bagundira ubutegetsi, none nawe arashaka manda ya 7 nkuko rero bamwe babigaragaza. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 z'abaturage bose b'iki gihugu. Aba nta wundi perezida bazi uretse umwe gusa, Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi mu 1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho kuva icyo gihe kugeza ubu niwe utegeka Uganda ku myaka 81. Perezida Museveni nta kimenyetso cy'uko ashaka kuva ku butegetsi arigera agaragaza. Igihe amaze ayobora Uganda cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, aribyo bituma benshi bamushima.
ku rundi ruhande abamunenga bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe no guca intege inzego zigenga. Yigeze kubwira BBC ati ntitwizera igihe manda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara. Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ye ya gatanu. Umwaka wakurikiyeho havanweho imyaka ntarengwa yo kwiyamamaza kuba perezida, bikaba bizaratumye benshi bemera ko bizari bigamije guha Museveni inzira yo kuyobora igihugu ubuzima bwe bwose. Urugendo rwa Museveni rwatangiye mu 1924 uvukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Ankore mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Museveni yakuze mu bihe bya Uganda yarwaniraga ubwigenge bwayo ku Bwongereza, bikurikirwa n'igihe cy'ubugome n'imvururu zatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote na Idi Amin Dada. Nk'uko bigaragara mu myaka myinshi Museveni ntiyari azi itariki y'amavuko ye. Mu nyandiko yanditse ku buzima bwe yagize ati twari mu bibazo bikomeye byashyiraga ubuzima bwacu mu kaga nko kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo biz'amatariki y'amavuko. Mu 1967 Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politike. Ahava ashimangira umubano wihariye n'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politike baturukaga mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka y'1970 nyuma yo guhirika ubutegetsi bikozwe na Idi Amin we wamamaye cyane muri Uganda. Museveni yagize uruhare rukomeye mu gushinga Front National Salvation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika Idi Amin Dada. Amin yari azwiho gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. We nawe waje kwirukana abanyatanzania bari batuye muri Uganda. Mu gihe cy'imyaka 8 Idi Amin yamaze ku butegetsi, bivugwa ko abantu bagera ku 400 bishwe. Nk'uko bigaragara, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye Global Indian Network mu kiganiro agiheruka ati Amin yari umwe mu bari bashyigikiye ubukoroni, yarinjije kandi afite ubwirasi bukabije. Nyuma y'ihirikwa rya Amin, Perezida wahoze ari Milton Obote yagarutse ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Museveni yanze kwemera ko Obote ayobora, avuga ko ayo matora yibwe. Mu 1981 yatangije intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka 5 umutwe we w'inyeshyamba National Resistance Movement NRM ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umuyobozi w'igihugu atyo. Ubukungu bwa Uganda bwatangiye kwiyongera buhoro buhoro. Hanyuma mu myaka 10 yakurikiyeho igihugu kigira umusaruro w'ubukungu uzamuka hejuru ya 6% buri mwaka. Umubare w'abana bajya mu mashuri abanza wikuze kabiri, naho ubwandu bwa sida bugabanukaho bitewe n'ubukangurambaga bwatangijwe na Museveni ubwe. Museveni icyo gihe yari inshuti ikomeye y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko umubano wa Uganda uzama agatotsi kuva mu 1998 ubwo Uganda n'u Rwanda byinjiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba zarwanaga kugira ngo zirice ubutegetsi bwariho. Muri icyo gihe kandi abanyapolitike bakurikiraniraga hafi ibibera muri Uganda batangiye kumwinubira, bavuga ko perezida agenda ahohotera abatavuga rumwe nawe ndetse akabima umwanya wo gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibye. Ikindi bamunenga nuko ashaje, ariko akaba akomeje kuba yagundira ubutegetsi. Museveni ubwe yaravuze mu 1986 ko ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda by'umwihariko si abaturage ahubwo n'abayobozi bashaka kumara igihe kinini ku butegetsi. Ariko muri 2005 ibyo yizeraga byarahindutse. Itegeko nshinga rirahindurwa rikurwamo umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi. Muri 2017 nabwo imyaka ntarengwa ku mukandida kwiyamamariza kwa perezida yakuweho. Iki ni igikorwa cyakurikiwe n'imirwano n'akaduruvayo mu nzu y'inteko, abadepite barwanaga bakanaterana intebe bapfa kutumvikana kuri iyi ngingo. Museveni nawe yakunze gushinjwa kugabanya ubwigenge bw'inzego zigenga z'igihugu, by'umwihariko
ubutabera bwa Uganda bwagiye buregwa ko bushyiramo abacamanza n'ubutabera ibyo bise cadre judiciaire buzwiho kuba hafi ya leta no kubiba buyikorera. Iyo abacamanza bafashe imyanzuro itari ku ruhande rwa leta rimwe na rimwe bahita bajya mu makimbirane n'ubutegetsi. Urugero rwa hafi hari mu kwezi kwa 12 muri 2005 inzego z'umutekano zitwaje intwaro zateye urukiko rukuru rwa Kampala zongera gufata abagize itsinda ryashinjwaga kurwanya igihugu, nyamara bari bamaze kugirwa abere ku byaha by'ubugambanyi. Itangazamakuru naryo ryagiye rigerwaho n'igitutu. Nubwo ku isura ya Uganda ifite itangazamakuru rimo imbuga, amaradiyo menshi akora, inshuro nyinshi ibitangazamakuru byaratewe, abanyamakuru bagahozwa ku nkeke, bamwe bagatabwa muri yombi ndetse bagafungwa. Icyagize uruhare rukomeye mu kuguma ku butegetsi kwa Museveni ni ugutesha imbaraga abashoboraga kumuhangara mu matora. Ibyo bizabonekaga cyane ko adateganya kuva ku butegetsi. Bamwe mu bari inshuti ze batangiye kumuvamo, ariko icyo gihe inzego z'umutekano zahise zitangira kubakurikirana. Urugero rwiza ni Kizza Besigye wo mu ishyaka Forum for Democratic Change, wari umuganga wa Museveni yahatanye nawe bwa mbere muri 2001. Kuva ubwo yakunze gufatwa no gushinjwa ibyaha kenshi. Muri 2024 yaburiwe irengero i Nairobi, aza kuboneka hashize iminsi 4 mu rukiko rwa gisirikare rwa Uganda. Kugeza ubu aracyafunzwe aregwa ibyaha bitandukanye birimo ubugambanyi, ariko we arabihakana. Umuhanzi wanditse izina muri Politique Bobi nawe kuri ubu bakomeje guhangana. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ufite imyaka 43 akaba amaze kubaka izina rikomeye mu rubyiruko, yagiye afatwa agafungwa ndetse agashinjwa ibyaha birimo guhirika ubutegetsi, nyuma akaba umwere. Muri 2021 polisi yarashe imyotsi iryana mu maso ndetse inakwiza imishwaro abari bamushyigikiye, ivuga ko bishe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abuza abantu kuba bakora amakoraniro. Muri iki gihe bikaba rero bigaragara ko n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara ihohoterwa rikomeye rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nuko dusoje ni situation y'ibikora muri Uganda. Twe turakomeza tubakurikiranire ibiri kugenda biba. Kora subscribe. Astra Vista.